Ya, amahareny piahia any Mialy Rajoely reny satria vadina filoham-pirenena première dame. Eto izahay neny Mialy Rajoely dia mitondra ny feon'ny vahoakany Bekily aloha satria zaho moa zany any Bekily ary nateraka teto Bekily. Fantatra moa zany fa ianao no président ny association fitia zay reny piahy ny kambody indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy. Eto Bekily androy dia nananganako tsanganasa tety Kasagoava izay andesina miady amin'ny Kere aty amin'ny faritra atsimo. Nataoko ese izy io neny fa zavatra hita dia mahomby izy, mbola 2 volana fotsiny novako antiasa ty nefa de mahomby. Raso ange fa asaiko jerevany neny dia avy eo zao anentana neny angataka mba hanampiany neny anay na arabola na arapitaovana. Fa alohan'ny hanentanako aneny zany dia aleo aloha atoroko aneny tsirairay ireto vokatra nataoko eto Bekily reto. Aleo aloha araho avy hatrany neny ny tsanganasako tsirairay. Reto zao anana belambosy moa zany agnarany reto. Anana belambosy. Jereo nge neny ny firodorodony reto tena mahafatifaty. De ity koa zao reto zao natao hoe petsay na CDC angamba ny fahafantaran'izay azy. Jereo fa tena mateo tia be. Ity zao mbola tsaramaso nataona ese kely fotsiny. Io vao natao ese satria reto zavatra reto mbola 2 mois fotsiny nanaovako ese hoe tena mety ve afahana miady amin'ny Kere. De reto zao neny jereo nge reto. Reo zao laisoa miaraka amin'ny souffleur. Jereo nge ny hatsarana nefa mbola ese fotsiny reo. De reto zao le ravy tongolo ino magnarany reto tongolo lay zany reto. Jereo nge reto fa tena mahafatifaty ery mihitsy ny zava-misy reo daholo izy rehetrarehetra. Aleo asehoko aneny daholo ny zava-misy fa zaho zany hagnongo sy tangolo aloha de ho hitaneny hoe ohatrany ahoana ny hangezany tangolo aloha. Ya, jereo nge tongolo reto jereo ty neny io ngeza reo daholo reo. Reo zao tsy misy hoe fanafody na ino fa zeziky naturel fotsiny de nahitantsika tongolo ngeza be ohatrany tongolo Egypte. Hitantsika io neny fa tena mila fanampiana zay amty zavatra ty satria iveloman'olona 50 isan'andro farany kely olo mangalaka laoketo ka amahareny anao neny Mialy Rajoely dia jereo izay satria miady amin'ny Kere izahay aty atsimo ka jereo mila atosiky reto mila fanampiana mbola iresaka maromaro fa aleo asehoko aneny daholo aloha ny zavatra nivokatsika. Ya, ty zao karoty zao reto neny jereo. Io karoty. Izy reto moa zany somary natao mirokoroko satria mbola ese teknika no nataonay. Mbola karazana ese de zahay koa moa zany mbola tsy de mahay mamboly anazy fa vao hiezaka zany zahay hanao fambolena tsaratsara. Nefa de fahitatsika zany fa misy vokatra karoty reto neny reo zeziky naturel hatrany nanaovantsika anazy. Raha ohatra zany ampiana zany reto de tena ho lasa lavitra zany raha fahitana anazy neny. Fa atoroko ny manaraka. Ya, toy zao courgette zao io. Jereo nge ty hangezan'le courgette neny. Io zao le courgette. Ngeza be ery mihitsy le courgette tena mahateo hinana. Io zao. Jereo io neny. Io tsy de nisy fanapody ino na ino fa de hitatsika fa tena mamokatra le courgette. Reo zao no alainy vahoaka ny Bekily eto isan'andro araky le teneniko hoe zarana botsy fotsiny 50 farany kely ny olo mangalaka anana eto mangalaka courgette, mangalaka karoty, mangalaka tangolo, mangalaka reo karazana anana be da be le nipresentevako tamineny teo aby reny fa mbola atoroko aneny hatrany nakabetsahany reto tsanganasako reto. Ya, jereo zao ny tomaty. Mbola ese teknika zao tomaty reo zao fa masaka. Reo tomaty. Tena tomaty le Antananarivo regny mihitsy. Le tsara be reny. Reo le tomaty de izy regny. Mbola manta izy io. Mbola manta fa efa misy masamasaka tsikelikely zany ny tomaty tsika. Zaho fa asehoko anao hatrany neny ny akabetsahany vokatsika. Ya, reto zao pomme de terre zao reto. Jereo pomme de terre. Somary vahiny aty androy somary vahiny anay androy aty fa mbolena pomme de terre kay ohatrany zao ka ny raviny pomme de terre ohatrany tamatesy. Efa nanaovako ese koa zany le pomme de terre de izy io hitanareo be da be reo ny pomme de terre regny moa zany tongolo regny hitatsika reny tongolo regny tongolo daholo regny hitatsika maro be reny de regny daholo izy neny. Daho fa mbola asehonao hatrany neny Ty zao anamamy zao io.
anamamy ho an'izay le tsy ampiampiraha reny zay sakafo anio. Zarazarana bojo daholo reo zavatra nasehoko tamin'ny vidéo teo aby reo izy reto. Ary isan'andro nivoaka ny bekily de fa ato foana no maka neny. Zay nge neny mahatonga za tena mitaraina aminao hoe mila fanampiana zay neny mila fanampiana zay satria ianao reny ianao ny manakaiky ny vilany neny manakaiky ny finga sy ny sotro indrindra fa miady amin'ny kere aty afaritra atsimo de mba jerevo neny zay asa ataonay zao atao anatin'ny association fity. Tena jerevo neny za efa mila fanampiana neny fa mbola atoroko anao daholo ny sangan'asantsika neny ya jereo zao neny reto mahafatifaty be ry mahita ny reto anana bobaka be reto. Reo daholo ny anana zay alan'ireo vahoaka ny bekily androy alan zareo bojo zao ve neny de jereo nge neny fa mahafinaritra be. Mila fanampiana neny zahay mila fanampiana satria tokony ho ampina reto zavatra reto amin'ny resaka fitaovana tokony hanatsarana anazy. Jereo nge neny mbola essai teknika foana nataoko reo tagnatin'ny 2 mois nefa de reo sahady nivokatsy neny nefa tsisy fanampiana io mbo tsy nisy olona nampy anay nara-pitaovana ara-bola nefa de zao nivokatsa de 10 farafahakeliny ny vahoaka ny bekily no misy sitraka ny zao vokatsa ataoko eto zao neny ka mila fanampiana neny ty zavatra ty fa mbola asehoko anao hatrany neny ny asa ataoko eto. Jereo zao reto le petsay le resako teriky regny neny mialy rajoely. Jereo nge reto neny jereo fa tena mahafinaritra be tena midadasika be io ane tena mikitara be mihitsy reto zavatra reto fa le santeonany daholo nasehoko anao neny mba haresy lahatra anao mba hahafahanao manampy anay atao anatin'ny association fity. Tena mila jereva neny fa tsara be nge zany mama tena tsara be le izy neny fa jereo akaiky le zavatra andaso fa hitanao reny zao misy fitaovana voamboarinay fa andaso fa atoroko any neny aby le zavatra misy aty ya noho ny harerahana moa zany de tsy maintsy mampiasa an'ity tuyau ty zany satria reraka manondraka zany zahay de voatery tsy maintsy mampiasa an'ity tuyau ty de iny zao misy bidon be iny misy bidon be zay ataonay eto ty bidon be nefa ity zavatra ty nefa tsy maharaka lava be satria mbola mila tuyau ty zao mila tuyau ity zao tuyau tokony vao nividina tokony hanampina anazy zao ty zao mbola misy tuyau tokony hanampina anazy satria ty bidon ty zany mila tuyau be da be zay vao maharaka raha ty nge kitara neny jereo nge le fidadasikiny le izy reny tena kitara be kitara jusqu'à ry any amiarabe iny zany hoe any amin'ny 500 mètres no any ny fivelarany ty zavatra ty de tsy maharaka itsony zany le fanondrana de voatery tsy mampiasa tuyau zahay. Jereo nge iny neny iny zao ny zavatra ataonay tokony ho izy zany tokony nanana montera zany zahay tokony montera zany nampiakatra an'le rano ambony ato tokony montera fa noho le tsy fisiany montera zany de voatery reto bidon reto no ampiasaina nefa zao ty bidon ty zao neny mialy mbola tsy ampy zao io fa mbola bidon anankiray fotsiny zao io tokony bidon efatsa zao ny ilainay neny de ampio re zahay neny ampio fitaovana zay tokony mba hahazo bidon anankitelo fanampy an'ity zahay satria ranonay ty zany mbola ngesa be. Jereo nge neny ranonay aty ity rano ty zao vao 2 herinandro tagnatin'ny 2 semaines fotsiny nandatsahanay zany hoe semaine raiky zahay efa nahita rano fa zany hoe tao anatin'ny 2 semaines tena nandatsahanay azy de io hitatsika io 7 mètres io rano avy ato reto no sotomina ampiakarina amin'ny bidon be ambony ery de io zany no anondrahana ny reto zavatra reto de nefa le problème zao resaka montera neny indrindra fa ty bidon ry ko tsy ampy tuyau koa mila tuyau be da be zay neny de mba ampio re zay neny amin'ny mahareny anao ianao ny piahy ny vehivavy indrindra fa ao anatin'ny association fity. Jereo zay neny mialy jereo zay fa tena jereo nge foto-drafitra asa goavana ataoko ery neny fa aleo andesiko eny anao de mba hijery anazy vetivety neny taotsika io moa zany le foto-drafitra asa goavana neny mialy io le foto-drafitra asa goavana eritreretina hanaovanay sinibendrano zany hoe sotodo anamboatra sinibendrano zay satria aty afaritra atsimo moa zany neny somary sahirana be amin'ny resaka ranorana zany zahay de ny planay taminazy ty zany de hoe aleo zay angady lavaka zany hoe misy vovona ngeza be zany aty vovona eo amin'ny 12 mètres eo no adeky de otroana motera io rano de ampakarina atao anatin'ny sotodo ty de io zany sotodo de asiana tuyau be anondraka magnambany igny zany le ambany ty igny zany le eritreretinay zany hotondrano zany hoe miainga avy ato amin'ny sinibendrano ty zany le rano de mandeha aty ambany aty daholo de makena amin'ny sinibendrano raiky farany avaratsy ery am'le misy bidon resako tery ry de io zany neny no angatahanay fanampina aminao zany satria
ity foto-drafitra asa goavana ty ty resaka sotodo ty dia eritseretina handany vola hatrany amin'ny 30 tapitrany zany vola zany hoe 100 millions 150 millions francs zay zany le vola mety ho lany ao anatin'ny 30 millions d'ariary no eritseretinay ho laninay agnatin'ity fanamboarana anty siny be sotodo be ity ka izay zany tena mahatonga anay neny tena hoe mila fanampinana aminao zay neny amin'ny maha président association fitianao amin'ny maha vadiny filoham-pirenenanao ihany koa de mba jereo ty foto-drafitrasa ty satria ivelomany vahoaka ny bekily ray manontolo zany hoe 50 isan'andro ny olona maka anana budget isan'andro ka mila fanampina zany zay neny amty zavatra ty jereo nge ty renirano be otroana motera ty ary ilainay motopop zany zavatra aloha asehoko anao vetivety neny ya ity moa le renirano resako teo io zany le rano vovona no adinay tanatin'ny ray volana teo eo zany ty nangadena ty vovona be ty de io vovona io zany otroana motera zany izy io araka ny programme zany otroana motera avy ato motopop de ampiakariny ery hitanao iny neny iny zany hoe ampiakarina eo zany amin'ny usine bendrano sotodo io de asaina manondraka an'ity zavatra ty zany de atreto moa zany zahay mbola razoara zany no ampiasaina razoara reto zany no ampiasainay atreto mandra-pahavitany ty siny bendrano ty zany de ampiasaina aloha reto razoara nefa na ny razoaranay aza tsy ampy neny bidon ny taterina rano de reto ny baraminay anakoroa fotsiny baramino lapelinay aza zao ireo ny lapelinay de io zao nanay simba zao ny anakiray ty jereo nge ny vavany efa mampalahelo mihitsy ny vavany ty jereo io de tena hitanao hoe neny mila fanampina mihitsy zahay amty zavatra ataonay ty tena hoe mila fanampina zany zahay mila fanohanana zay neny atoano zay fa ty zavatra ataonay ity toy de ivelomany vahoaka ny bekily zany hoe iadivana amy kerety neny ka mila fanampina avy aminao de ampio zahay maha président ny association fitianao de jerevo zahay vahoaka ny bekily fa mamelona ny bekily zeo orinasa zao ary ty zavatra ty koa zany rehefa vita teto ty de asianay saky ny fokotany ihany koa mba amizay afapo ny ponina rehetra eto bekily androy manontolo inoako zany fa oresi ny kere rehefa miamatanjaka ty orinasa zay ataony tatandrazy eto eo ambany fiahiany neny mialy rajoely vadiny filoham-pirenena ka de makasitraka neny de misaotra betsaka tamin'ny video de veloma to